Hai mnaze ibeting chua ilung tapen mene na mai ke pe ke zing kai squeeze sumai gumbara sam news ke de reinsa chuna times biagane pungwangara dele Anui notice long riaga bambe namdi rame Manipur ke do rating kai cyclone Remal tet robeti to guys ting ting ka khai wang ze ting ru so malu sui ze ting ru be ze ne Tamenglong ku sar kim biagane nte mina chi rarang to guys haim na kan ting zabam razai ne do duita ne mikilong ne halate pe marale ze rangai dele ai ze Tamenglong ku sar kim biagane kan ting zabam ra safety point pe ga be dele weather forecast India de guting na ibet na shabalam rang kan tumo bo ne kan ting zabam rangai belam ge simi guys zabam lo zai marwang sam no ne sakakli be ge num to guys lo ku chule pakana be point ne mikilong gen khamra me muiche ki zaina ma ka lui be maro me tin tip lo sai pakachom be point ne mikilong gen ma pathau di be sai kanang be net me emergency kit box kai lo zaina ka teu ka sakshe lak pe dui torch light nai re me mitai ge kai ko lo pama dai be point ne do duita ne na point ne nai ka ching me rame ze mikilong gen ne kanang sang be gadi na lan me te pe ra phu guys lo zai pama nge be point emergency contact ma pathau kanang be lam gai rahang jing ne mi ba ga number chi zabam lo rangai lei points rok na sa ja bam sia ba me mi chi bam duina chi bam nge kita ge lungme pi ket hangem biang na lo zai points na na sa je tingnai i pera makta na kanim ranu ne luta te rate kai slo palam ane tingkai perensi be gui hang be bam bizing ne haching bang gui ko ga je de to ra ning ting ge lei je sale Tamenglong district ke kanang beram ge call to ga de bui be emergency helpline number SDO office toksiam 841 597 6038 SDO office Tamenglong 8794 357 192 SDO office Tame 841-3852-086 DC office Tamenglong 940-281-6594 Ipo emergency helpline number ge ma patho kanang be bamzaina hai mana call to ga do bidele zai Manipur sorkari ne jinai ke pe ke jing ka te se damai ge sam hepet kai je Manipur ge pambeli sikile na private government bizai namai ke pe ke jing kai skui sumai ge ne chuze ke pe ke ji himre rimai ka chang sikile na bangnang khamra le je sam hepet kai dele Harating kai guikan riben une na treating kai pezina cyclone Remal anui north east India longria de to belugum ze Assam sokri ne district misonga mahange chira rang to kai ze haimna kan ting zabam razai ne do duita na mikilunga na halate pe mang razai ne gizi sogana ta te verme te gai slo zarang kai dele Harating kai te robe Assam de ge de to gai ze ting tungi prenchi ben une ting ting ka khai wang ze ting ribe ze ne Assam de pe bamisonga mege fui ka hanu ne sokri gumro tin shaga be ze ne kusare ki ure ze te me bone te mena da ge ketse hazam te nebe pe magra hangzine kanting bete ze preventive measure district rote ser hange rangai dele I met district rote set ji je Dubri Golpara Barpita Karimganj Hailakandi Sachet Dima Haso Balaji Bakswa Biswanath Bogaigon Chirang Darang Golagad Hozai Kamrut Metropolitan Morigon nai Karbi Anglong hange ding te zam ra high alert pe gai dele zai na mai pe ku jing kai squeeze summa ge kanting zabam raza na doduita na mikilonga na late pe ka magra I district Sachet Dima Haso Barpita Nalbari Beghen Chirang district hange warning pe gai dele I met district ramge lungzaba maramedu nang khetse hazam te nebe pe marazigene kanting te ze hakanim ranuna luta tu rate kai solo palam ana tingkai prensi be gui hang bambe zigene haching bangui ko gai se de to running ting ge leise sale India de ge tingnai ibe tingnai shabalam rang tumobo IMD na rang tu gai se tingkai prensi be 40 km/h no ne 50 km/h gui be bamgu leise ting zabam hange rangai dele Assam de gu body pe Himanta Biswa Sharma na pedena men te mnada ga pechi guys do duita na mikilonga na halate peslo zarangai dele marasam pomene sa je zimai ke pe kyu je ka de se dammai ge Marigong district ke lesina ma mina hangket pe jine Kosik Bordoloi MP pating kum krois na pe du hingbang ko kyu be na lakto be je chai di le je ka chele jai dekhya juli ge lesina ma mina hang kru ko na du hingbang ko be ge na de to guys je ka jam le je ka chele jai Assam sokri ne jinai ke pe kyu je ka de se dammai ge sam hepet kai je lisikile na private government bizai na mai ke pe ke jeng kai squeeze sumai ke bangkam rele je hepet kai dele Harating kai gui kan ribe nuna na treating kai pezina cyclone Remal Mizoram de ge di to gai ze ting tung hi prensi be wang ze ting ribe ze ne Mizoram Aizawl district ke jinai ke pe ke jeng ka de se dam mai ge tukang kle pe bam stone query ko ke gai ze chunare ka chang mina hangkroi ma da ka chai pam ngode le zane mina mi song am do ring by nan ranum gai de le je sale Director General of Police DGP Police Guspai pe Anil Sukla na sa ze search operation tukang kle pe bam me be ge ne mini me du ndri perate zela le ka chelo sudu ting na shazu di be ze
ne ripera to me bo ta to sang ba mi songa je do de le je ka chule kusaret ki gur je te pe official na sa je Mizoram de ge lisi ki le na bangkham de le jai government employee sokri ki mata to me bo du punui ki gine to rahang rangai de le jai fui ka ha mi songa me ke benai duine tin se kham de le je ka chule official na sa je ajol nam di nai India de te khalak pem fui ki national highway 6 hantar ge me ke bene tin se kham de le je sale zai Mizoram de go body pe chief minister Lal Huldoma po go body pe mera manai emergency meeting pathodi belam ge sam habin sam rahang kundui gai je de gum te je cyclone Remal de to ga babam ram ge te leku re patak sam habin sam gai de le je ka chule Mizoram de go body pe chief minister Lal du Homana te mena so ge pe chi gai je cyclone Remal na di to gai je me ge ne chai di ma hange ex gracia tun sia di benai tun ga de be mi pe ru ge be te je rang kang kro kro mi nge pe gu le jai chai di ma klak le na hange rang kang lak ma dai pe gu le je sale economic tax force na rangchi cha kai je Manipur de ge to jen che kyo ji kana tingkum chang na jang kam dai ge ne chu je halame ge ne kut pen rui re me hang pung ba peting pata pung gyura pheta du de le je indefinite ban kai gai de le ka chelu sudun rui point ne du gu ba tak nai rui bum ana ting ti gum je pung gyut mum ra phegu le je ka chele mara sam po me daga economic tax force na rangchi cha kai je halame ge ne kut pen rui re me hang pung ba ne pe mi su kla je sai ki ge ngau je Manipur de ge ruin kut ta to be ko chicken farmer me punui hange ma do profit peging o do wibe gaze punui gun rui re ma chai ki mine se je zo ze bam de le je sale agum be de re me ten ze gai ra zaina anui local chicken farmer do ten to ga be te ze zaina Manipur de gen rui re ma kon kyut be ki poultry farming ten sa ga be te ze economic tax force ne pe pi bang dim zu ga de le je sale zai chu gu mehli de te ze hala me gene pungwang ben rui re me hang pungwang ze zo ze bam ra du rangai ze je chen che ku ze ka ting kum chang na jang kam dai mak pe so ge so kham dar hang sam he pet kai de le Mizoram de ge lui bomra me hindi ne phema par reho drugs to me lui plunge chi seti betak to be jigene public awareness to mena da ge reho to belam kanting ba ranglia ga beto je Mizoram police na drug free Mizoram walk nu na run 2024 tariam wangra ben cheu ziket tingkum chang na jang ma dai kam mai ting chu kuntas na nge ta ke gule je ke le apo tariam ge wang je ka zogara me mina chang ke simina ka zoga gule chimero ge dignitaries ngoi to be sang me kusare ki gure je te me bo le me spy to me mro pare ge rahalu to me bo NGOs gu pe me rishina mana police personnel ramane drug free Mizoram walk nu na run 2024 ge ka gu le je ka chuleng apo tariam ge Nobel chief minister Pula do Homane chief guest hasang pe tu je potariam le pet ka gu le zaina Nobel home minister na excise minister na guest of honor ngi to be sang tu je bam ga gu le je ka chuleng drugs free Mizo walk nu na run 2024 te chura babam je sanmari khwan ge ne te chu je grong lamwel ge ne lo pet ku le je sale Pi guys ang kingani milay na du to delay azina lungta pen me na may gumara some news suna times agena lwa guy delay